Zdravo, sem Anastasia iz Šrilanke. Živim v Sloveniji 3 leta. Tukaj imam stojnico. Vse izdelki so iz Šrilanke. Vse je ročno delo. Sama naredim. Da Anesta danes govori slovensko, je delno odgovoren fotograf Samo, sicer profesor matematike in fizike, ki je pred 6 leti odkril Šrilanko. To je bila pravzaprav čisto slučajna odločitev. Namreč izgledalo je tako, da sem pogledal na internetu in letalska karta, ki je bila najbolj cenovno ugodna, je bila tista odločitev. Torej, Šrilanka je bila slučajna odločitev. Prvekrat je bilo pravzaprav namen, da se malo odpočijemo od vsega skupaj v Sloveniji. No, potem pa, seveda, ker kot fotograf sem tam potem fotografiral in se potem ta izlet pravzaprav spremenil v fotografski izlet. Ker ga je dežela očarala, se je vanjo še vrnil in se zgolj slučajno pridružil japonskim turistom, ki jih je vodila Anesta. Nikoli ne uganete, s čim jo je očaral. My Japanese boss show how to dance Japanese dance, some kind of I show how to dance some traditional Sri Lankan and some poems, which is usually when we climbing that mountain, we bless to people who climb, and the climbers usually bless to people who go down. So somehow he wanted to show polka, but polka can't dance alone, eh? Ne, polke res ne moreš plesati sam, pa tudi premagovanje razlik med obema kulturama ni enostavno. No, če bi rekel, z veliko ljubezni bi mogoče to kičasto izpadlo, ne? Ampak načeloma je to res to. Ne? Malo eden, vsi malo drugi, kaj se vem, v nekih teh stvareh. Drugače pa ni to toliko pretiranih teh razlik, pa tudi ne na vse zadnje. No. Bistvena razlika je recimo mogoče med družinskim življenjem pri njih pa pri nas, da so tam, kaj se vem, družine malo bolj, torej več članov je v družini, ne, samo obiskovanje poteka drugače, ljudje kar pridajo na obisk, ne, brez da bi se najavili, ne, pri nas se ponavadi najavimo, ne, tudi če gremo domov na obisk. When you visit somebody, even some places, I remember they didn't have any non-alcoholic drink except water from the tap. In the beginning this was quite difficult for me because according to our culture, if we don't like also, if even somebody served to you and we said we accept it and saying thanks because it's not polite. Ko je še živela doma, je poučevala japonščino in igrala glavne vloge v filmih. Vseeno pa je skozi Samove fotografije svojo domovino spoznavala še na drugačen način. Basically in my country we photograph things, but basically let's say most percentage is like nice stuff, not the garbage or not all buildings and this kind of thing. But he was capturing these things some nice way. Pred 3 leti sta se odločila, da bosta živela v Sloveniji. V tistem trenutku nisem videla, kako bi lahko mi da tam bila. Ne, torej, ko smo se tam poročila, da bi tam ostala, jaz nisem našel opcije, kaj bi lahko tam trenutno delal. Tada, ker imam to službo, je bilo nekako razmišljanje samo v tej smeri, da bom šla sem živeti. Ne. According to our culture in Sri Lanka, the female part must go out from the house after marriage. So, okay, we could live in somewhere in Sri Lanka. This is not must go out from the country. In kdo bi šel nazaj na Šrilanko? Anesta že ne. Na Šrilanki bi potem se ukvarjal s fotografijo, recimo pa s turisti, ne, če že kaj, ne. I can understand that feeling also because after I came here, okay, I was, let's say, I was doing many things there, but still after I came here, I learned many more things. And I have more than almost 50 countries, foreign countries, friends here. This is such a great experience for me. And I see the world in different way here. This is also very, very interesting and very important for the life to make more interesting. If he go there, I mean, if we both go there, live,
I think the return he will get such a great experience with Sri Lankan society, people, culture and everything. Not just like 2 months vacation there. Ne? Te razlike nama bogatijo vezo. Ne? Te najne razlike nama delajo vse skupaj bolj zanimivo. The most important thing is flexibility. Trenutno svojo fleksibilnost preizkušata na plesnih vajah, ples jima je namreč očitno usojen. Anesta poučuje japonščino, prodaja svoje izdelke in se veseli kave s prijatelji. Samo vpogled na Šri Lanko pa si na razstavi v pekarni lahko ogledate še do 12. aprila. Mimogrede, zelo so ga očarali sloni.